Na delu snimka se ne vidi početak tuče, već samo zapis sa jedne od kamera koji pokazuje kako su policajci tukli mladiće pendrecima po leđima, lupali im šamare i čak su ih šutirali dok su ležali na zemlji. Mladići za to vreme nisu pružali nikakav otpor, a jedan od njih se sa njima samo verbalno raspravljao. 6 gostiju kladionice zadržano je u bolnici, dvojica, od kojih je jedan stravni državljanin, i dalje su na grudnoj hirurgiji kliničkog centra. Jedan od njih je primljen sa podatkom da je imao krvavi ispljuvak, a drugi je primljen sa objektivnim znacima rengenskim da postoji, kako mi to kažemo, pneumotoraks, odnosno vazduh u grudnom košu sa minimalnim manifestacijama, znači sa manifestacijama koje ne ugrožavaju direktno pacijenta. Očevici kažu da se incident u kladionici Monako u zemunskom naselju Galenika dogodio kada je grupa gostiju koja je sedela u bašti pozvala policajce da se njima popiju pića. 2 pripadnika MUP-a potom su počela da maltretiraju goste, a zatim je, kako tvrde, počelo i fizičko iživljavanje. Samo sam osetio udarce po glavi, kako sam pao na zemlju i rekli su mi ruke na leđe. Ja sam i dalje stavio, su i dalje počeli da me tuku. Ja na kraju, kako sam osetio da mi je bilo loše, batem počeo da krenu da pobegnem i uvatili su me ovde tu dole, bili kod ograde i tu sam ostavljeno bio. Maltretiranja, kako kažu, nisu bile pošteđene ni devojke koje su šamarali i nazivali pogrdnim imenima. Vređali su me, mogu slobodno kažem kojim rečima, znači policajac mi je rekao droljo, kurvo, sad ću da dođem gore kosti da ti polomim, popeo se gore, raščerupao me celu, znači čupao me po celom lokalu, jedno 10 minuta, udario mi jedno 6-7 šamara, pocepao mi je usnu, udario me u grudi, koleno me boli, znači verovatno me je zakačio, više se ni ne sećam. To su bile prozivke, psovke, taj policajac jedan kojim se unao u lice, izuzetno je smrdeo na alkohol, osjećao se baš na alkohol. Advokat jednog od pretučenih mladića najavljuje da će biti podneta krivična prijava protiv svih policajaca koji su učestvovali u incidentima. U organizacijama za zaštitu ljudskih prava kažu da ne vide da je bilo potrebe za ovakvim brutalnostima, koje, kako kažu, zakon tumači kao zlostavljanje i mučenje. Ponašanje policajaca sa ovog snimka oni ocenjuju kao brutalnost prema mladićima koji ne pružaju otpor. Koliko je bilo napada pre ovog snimka koji smo mi pogledali, znači možda nekih 5-10 minuta ranije, policija je mogla privesti ove počinioce i nije bilo potrebe za bilo kakvom osvetom, a ovo što se ovde vidi je, znači, ukoliko vas neko tuče sa pendrekom, a vi ne pružate nikakav otpor osim što ste dobili taj udarac u glavu ili već u predelu leđa, to predstavlja samo jednu veliku povredu ljudskih prava i može se smatrati torturom. Sindikat policije oglasio se saopštenjem u kojem navodi da je incident izazvala grupa mladića koja je napala i pretukla policajca. Kako kažu, osobe koje su učestvovale u incidentu nisu mirni gosti kafića, već osobe koje se nalaze u krivičnoj i u prekršajnoj evidenciji. Policijski sindikat odbija da bude, kako su se izrazili, žrtva političkih razračunavanja u Srbiji. Očevici kažu da se incident u kladionici Monako u zemunskom naselju Galenika dogodio nešto posle ponoći u noći između nedelje i ponedeljka, kada je grupa gostiju sedela u bašti. Sedeli smo normalno u bašti lokala, znači prolazila je patrola, mislili smo da su lokalni to ljudi koji znamo što rade, pozvani su lepo, bili najljubazniji na piće, znači jedan put su kako su krenuli da se okreću, uleteli ovde ko razbojnici. Prema navodima svedoka, nakon što su policajci pozvani na piće, 2 pripadnika MUP-a su ušla u baštu kladionice i počela da maltretiraju goste. Oni sa kojima smo razgovarali su nam rekli da su ničim izazvani. Policajci počeli da ih grubo legitimišu, gase muziku i vređaju. Nakon što su neki bili legitimisani, pozvano je pojačanje, a potom je, kažu gosti, usledilo fizičko iživljavanje nad prisutnim gostima. Samo sam osetio udarce po glavi, kako sam pao na zemlju i rekli su mi ruke na leđe. Ja sam i dalje stavio, su i dalje počeli da me tuku. Ja na kraju, kako sam osetio da mi je bilo loše, batem počeo da krenu da pobegnem i uvatili su me ovde tu dole, bili kod ograde i tu sam ostavljeno bio. Tog momenta, kako su se čule rotacije, kako su se te patrole približile, ja sam palila cigaru, tog momenta sam dobila udarac u desnu stranu glave, povukao me za kosu, srušio se stolice i tu su počeli da me šutiraju. Jedan od njih me ovde, baš kod ovoga za struju, ja ne znam šta je ovo, rekao tom iz interventne brigade, vrati, kaže, tu kurvu vamo nazad. Kako u kladionici postoje sigurnosne kamere, deo incidenta je zabeležen i bit će naknadno objavljen. Na snimku se detaljno vidi kako je policija tukla momke i čak šamarala na očigled prisutnih.
Maltretiranja nisu bile pošteđene ni gošće lokala. Vređali su me, mogu slobodno kažem kojim rečima, znači policajac mi je rekao droljo, kurvo, sad ću da dođem gore kosti da ti polomim, popeo se gore, raščerupao me celu, znači čupao me po celom lokalu, jedno 10 minuta, udario mi jedno 6-7 šamara, pocepao mi je usnu, udario me u grudi, koleno me boli, znači verovatno me je zakačio, više se ni ne sjećam, znači konstantno me je vređao, bez ikakvog razloga i povoda. To su bile prozivke, psovke, taj policajac jedan kojim se unao u lice, izuzetno je smrdeo na alkohol, osjećao se baš na alkohol. U policiji su nam rekli da su reagovali povodom narušavanja javnog reda i mira i da se neće oglašavati jer su, kako kažu, ovo za njih svakodnevne situacije. 24 sata kasnije policija je ponovo upala u istu kladionicu, pretresla automobile i legitimisala prisutne uz obrazloženje naknadnog prikupljanja dokaza.